Halo guys, kita hunting bersama Akestu Channel dan Ma Etek Berry. Mana jempolnya Mama Etek? Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam Setip Drive, Oras menjua-jua. Almahera. Mundur aku le. Oh, masuk dah paman. Oh. Sap. Wih, keren guys. Mantap guys, deh guys. Aduh, truk. Jangan halangi dulu, aduh. Aman. Oh. Saya guys, bukan. Oh. Oh ya. Hasil lampunya paman. Oke paman. Oh ganteng kali pinjam kacamata paman. Akmur guys. Paman. Oh. Sabar paman. Oh, Putra Belaya Perkasa. Oh, mantap guys. Oh, wah, woi berselisih dia guys. Oh, mantap paman. Oh, kejar lagi rapinya. Oh. Paman. Oh.
Rapi guys. Oh paman. Yuk. Oh. Dimatikan ya handphonenya lah. Oper lagi truk balak tuh. Awas, cap. Raja Wali guys. Go. Go. Mantap. Oh, take over dah. Oh, mantap. Oh. Lagi dong. Masih jauh medan bos, gas. Woi, kompoi dia. Satu. Medan Jaya guys. Oke. Avante nih guys. Oh. Paman. Oh. Oh, ngambil dia, awas tikungan paman. Oh. Sap. Bintang Utara Putra. Oh, super VIP nih.
lur guys. Paman. Oh. Sabar paman. Oh, masuk pema guys. Oh. Oh. Paman. Aduh, banyak kali truk. Rapi. SR2 ada frame nih, mantap Raum. Bahama Bima Bahama apa tuh? Paman, oh mantap paman. Oh, hampir di Tua Sagato. Makan siang guys. Oh, mantap paman. Pasilas. Pasilas. Oke. Gas paman. Masih jauh Medan. Udah lapar dia nak, ini mau makan dia nak. Oh, cocok lah. Bukan baru nih kan, non-stop nak. Medan Jaya bosku. Wush. Oh mantap paman. Makasih paman.